Oboroso bw'umugusi. Manchumo rigereria Soko TV mbia mona soko chorege tasini keiga chinga kechiga kwene kyabunango kumanyature ali aenekiwe asiri tukeriga kurwa sechinsemo au ni juma mwanchumo rigereria chitari kemerongevere mutinyo gatatu mwaka bwechirubere merongevere na isano ne makirabe no bedini ya Islam bagenda te kwene kyari tukeriga Eid Mubarak ensengima nabega sumura ibwense nabarai au nabarai wechidini echiga Islam aiga Kenya banyara kwa bakwenekia ritukeriga na kurwa chinkwana au asechinsemo chusa simera chenkuru kwa Clinton Ndigi nuko sabukwanenga watore ritukoriga nabego kwegokire nemerobirio yagendreire asembeo Soko TV nechinga kibono ndachiko kumanya kurwa semesema ya kurwa Soko ensa eyama seribaga yabali bakumbwatse kurwa studio ya kabere tukosabiro kanansiko benente kurbono wika omwera sengenchama ya kurwa Soko ensa eyama chakirebo. Karibu sana mwanchumo rigeria bono botuko bwarero tugochaka no robotiro kubwatia hekera begenwa bedini ya Islam ime yense bagwikirania ritukerigaria Eid Fitr nigo tukoria rero oika musomoro biroyo oikerana ase ogokora omutienyu bo kwengata nigo ime yo musigito jamia hasomo chubo songo mu Imam Sheikh Mohamed arabegenwa bedini yo gochengera ritukeriga okora negata sene Soko TV nigo bono Sheikh Mohamed hagandrie abarayi gotumika chinkwana chokorenta obotoeru no morembe atia baraibaikirana ngamono mujumbe bwense mu bunge nyaribari chache Mheshimiwa Zaire Janda nabwo monogeri bwa basaye aba-Islam Tito Sahid abono bagandira aba-Islam bonsiri tuko eriga rigia Tito niko bono haburire musike Fred Matiangi kwene kyabunanko baigirare aba-Islam banyara ko babakurikiwa gutwara ebibande nabwo gwatwara chikura inde bachikwene kya wakachikura soba chore bonne buri bosi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sheikh Muhammad Umar Muhammad, imamu ya Kisii Muslim County hapa Kisii. Kwa hakika ni furaha kubwa ambayo sisi leo tumekuwa nayo kwa kuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa hali mzuri, hali njema, afya bila matatizo yoyote. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameweza kutulinda sisi na wengineo katika kila aina ya udhia au kila aina ya matatizo mpaka kufikia siku ambayo kwamba leo ni Eidul Fitri tumeweza kuja kusali Eid hapa. Kama kiongozi wa kidini tunaona zile chechemeko za kisiasa ambazo hivi sasa zinazoendelea, na hili ni jambo ambalo kwamba ni lazima viongozi wetu, sawa awe ni raisi au awe ni watu wa upinzani, wawe na busara sana katika maneno ambayo wanayoyazungumza, kwa sababu maneno ni sumu, na sumu kubwa katika maneno ni ulimi. Ulimi kuitumia vizuri basi kila kijambo litakuwa zuri, na ulimi kuitumia vibaya kila jambo litakuwa baya. Tuhakikishe hizi ndimi zetu tunapozungumza tuzungumze yale ambayo kwamba ni mazuri. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyetuumba hapendi kwetu sisi tuzungumze mabaya, anapenda kwetu sisi tuzungumze yale ambayo kwamba ni mazuri. Nimefurahi sana kuja hapa msikitini kuswali siku ya Eid kama mbunge wa eneo hili,
Niko na furaha sana kwa sababu nimejumuika na Waislamu wenzangu kwa kusherekea siku kuu ya Idi. Umejua kwamba tumekuwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumemaliza vyema kabisa. Sasa tunasherekea siku ya Idi. Kwa hivyo asanteni sana na karibuni nyumbani kwa chakula. Umuhimu wa siku ya leo ya Idul Fitri ni kujumuika na familia, kukaa na watoto yatima, kuangalia wamama wajane, vile vile kuwafariji na kuwafika karibu. Tumepata support mbalimbali kutoka kwa mwanasiasa Daktari Ondari, mwanasiasa Engineer Ibrahim na wengine wote tunawashukuru. Langu ni kwa Bwana Fredo Kengo Matiang'i. Sisi kama jamii ya Waislamu tunateseka kupata vitambulisho. Tafadhali tunakuomba Bwana Fredo Kengo Matiang'i, through your people Dr. Ondari, kindly tufanyie masuala yetu ya kupata vitambulisho, jamii yetu ya Waislamu wapate vitambulisho kwa njia rahisi. Toska bosio mwanchumo rigaria sorbot ronde niko bona yaba mayanda manena segeti ya skuru ya secondary ya senior chief Musa Nyandusi nsema yakati magayichi amate abairi nabasani usangirekana helio kobaenia abantu batano noyomo abasiriti amagima abo gwetera somo basokano bwe para hasi egari nene yanyarte koba kikobagwera se kibande ke mogia boda boda abwase baigamete kirembure nyinge yare kwene kiwa akiaeta igati abaraye baikira na somo igoyonga muno mugavana bwe county ya Kisii Mheshimiwa Paul Simbarati mokonyo ye Elijah Obebo Mujumbo Nyaribari Chachu Mheshimiwa Zaire Janda mwakilishi wa Sibati County ya Kisii Doris Donya negatia baribande abaru kopolia machiko yechipara anyara kobaga kubwatigwa unenchire muyigo chigotanga mibasokano buneiga muri kitoi Cliforenge nwarenga sayo robotiro ya senjero bikira Nasegeti yeskuru ya kegati abu asabairi nabasani abu baikiri na mayanda manene kurua atsingongo enye chagusi bakoragwa nabarai ao baikirana deko balera abantu batano mo bali basiriti ubugema bwabo gwetera asombo basukana bwebara aseke banda giya boda boda imeyo mukati wadi ya baracho ensemo yebunge Nyaribari chache county ya Kisii. That same voice which said Lazarus come out, the same voice we shout again with the trump of God. Tenane family na sekerwara kole byaba tenene byaba kongire yasaye. Bale banyora libagalio kura chinkwana chabo ni go baira libagelio edokorwa engora guchi atsinkana bamatabwo basiriti abantu bamwabo ase enjare mu basokono yo bogwe chania. Kusiria abantu batano mo limo aseke nyorekemo no borobonge emwachire mwenzi kuba Keroli esenge wali barali na makweli na aroro lakini chingaki chomwele kero Yesu akwirana abanju bali nabo bakubuka naende baomera nabamwabo Yamono sana na nche na acha kuba ingora ya ne ya BNC familia hizo zote familia 6 poleni sana. Mimi kama mjumbe kwa niaba yangu, niaba ya familia yangu na watu wote nimekuja siku ya leo kuomboleza kwa hii kifo. I would want to first say poorly to the families who lost their loved ones. Egatia barai bali baikirana asamatanga yo na mono mugabana bwe county ya Kisii Moske Paul Simbarati mokonyi bwo mugabana Elijah Obebo Mujumbo Nyaribari Chache Moske Zaire Janda umubumenera bwe county ya Kisii Doris Donya buri amona aba MCA korwa ase county ya Kisii baru engora yabo ya bene gukia asichinkecho nabego kosira bali batikalira magega teto tema mno mugabana wino kuba akirambia mono asichikora mwanga akirita nimaete mu bwato ko yena konene asega stogende tokora nega asiende nene na ncho mugabano eno no ku make sure amagima y'abantu bane bali nkora mbyali na bori president William Ruto ekero ngumuboli gure ekipara che town nkamutebye pareye ne ngote mono agante bisimba chibilioni chiganeri korosya epareyo karibu 15 billion korosotik mpaka gaiga chiberchirani chinene. Sisi wengine shida yangu kubwa ni mambo ya Nyaribari Church. That is where I stand. Kwa hivyo maswala
ya maendeleo, masuala ya matatizo, wacha tukae chini tushirikiane. Watu wengi wanatafuta kiti ya bunge, ya governor. It's okay. There is no problem. Lakini msijaribu kuleta siasa kwa maendeleo, siasa kwa mambo ya kusaidia watu wetu. Nigo chinkechio chia kabunambu yomono kuchiasa serikali ya kaunti ya Kisii nso burai bwa mugabana Paul Simbarati nomujumbu Nyaribari chache amana abarai bande asoko sira chinkechio abo asoko bole kwa ruegwa nabana bodaboda bunogo sira ko ruegwe kuchia as chinkechio nabego kolerwa chipigipigi 14 chichia saretigwe atumu basokono yo engane yo nyara kabage kuranirwa abo asomo jumbe Zairi Janda agora chipigipigi isano no mugabana we kaunti ya Kisii nero ko ruwe milioni yemo kuchia asabana bodaboda bagolerwe. And I know because of commitment, you didn't have time to visit the family. Lakini all in all, we want to appreciate what you've done. Omugabana ito Paul Simbarati. Gate nete na itwe. No nyene chipili cyanya gitari cyari ngali ne chinene. Mugabana naso eteme omugima agatukolera tako hapa. Ni mchumbe wetu na ni mudose wetu. Na gabana ako hapa. Hizo mapikipiki sisi tutatafuta hata second ndivyo isirudi tu kwa barabara. Na wapa tu kwa unyenyekevu ili tuone kama tutasaidia familia. Onyana boni go kubule kwa ruegwa asabara ikwene buna amatuta nkube kware asenchere yo eliokokeania mebasukano asejibara. Bingo reporter Soko TV kolokega tiensemo ya bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii Eritariane Wycliffe Orenge. Nyamara muri kitu Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira yoboikirano mwanchu muri gari atogosukabosyo murwandire wikirgo kyobara ibwense Dr. Fred Matiang'i niko bona asabire abamenyi kuru rongorwa gusi banyare ko baba gochora abarai bari magega ya yasobochore bondo mwaka w'ikirubere 2022 barache gukora imirimo nere asesa bari yayo goswase nyumba y'ubura ibwense ya status ka ukwana samatanga ya mohime ya Kerumbe kutoka se ward ya Mekenene county ya Nyamira igekerekyo abarai kurwase enseme yo county ya Nyamira nigatia barai bande banyariko babako moche serikali ya Kenya Kwanza nisyo barai bwa Murabwense William Ruto so gutaikira na kwemeroberio ao hanemo na secretary yobocheno asibate bire muroberio sha turi gukora kiga kecho niko bego siasa cheka county ya Nyamira cyanyariko bachikwanekiwa abantu baminto ekiombe geto twasoire nduge korokwa chubiri toigwananire bono amonyete onyemuta getengende sabari yechibosio bara mota getembo uliegento mota getengende bake nyumberi enene goikamona abantu tokogenda komo ekiara tingo gana njibweka koso ono tali boygo mondo tokogenda roche oire chombe ruchaye kweka monge abantu korwa MCA korwa muchumbe korwa senator koji women rep paka gavana monga abantu tokogenda na barabwo toji koiwana toji okoregazi koso ono tali boygo mobaza konga abantu oyo gabegete yange ndere yero oyo abegete yange oyo tabegete nonya yanga tabino na mota que tutebego yomo konga abantu tobegete change ichimo uniform yemo ekelonga genda bosyo nenje na ndo bwana n'echinguru abangi na bami ndo toigwana ni moko abantu bali moroche nga aba mbachikorenga Matiang'i egeko gareka ongana kumera n'abantu bali balesiko nena bayiko yaba nali bagonzikana inche ndoigwana ina abantu bamindo ento geko garanta likora monde gusiga neki abantu abonzi bina abantu bamindo kiombe kia ora chore maita ora chore koragera no morogi aino onye kwa chore koragera no morogi yo kalwa kore koragera nere inchuka kozo na tali boyo abantu ngo na bari baragera mego bari no bakorara wa kore koragera na boko genda ka mona wajumba amoko banyora baterio ke bini njala ko ire to fine lakini yo na ujararia nka titowa isa kora monde ndo basa ko interfere no nde to be komolembe lakini emesangere kana itutokora ya siasa bunaba busi amasikani yabo arambe eto tegeta abantu babwato mosumamo boko support Jubilee uno mwezi ni warama onye botakete kabere 2027 rumbani ndo tageti mo cheso kwa wana moina alikuwa kuchibesa waza kuramege sakwa
ngomanya gocha akara chukura cha bairane ngocha ko bwe tikiti ya chupiri itoko ewa etotake tocha ke campaign bono iga aba to baita bagusi twaro musumamo tobwate president okono kwa Fred Okengo. Hapa Central Bank, nani alileta Central Bank igawa Gusii? Nani alileta Central Bank hapa Gusii? Pole wajia sifa familia wekara, umungi na wewarango. Mchotu wanjaimu sana, kerengo soma Kirumba Academy, na watu wango cha watu wakangu. Kuona wajia sifa familia, pole sana. Na sengi njoyama sikani ayu. Turu umugambi uto okurumbe, umugambi tito, on Monday. Baretanda matoboli 3000 aga class kiliya ECD ikigawa na ngiro kwa gata. Biashara haifanyi kazi. Ama nyinyi mnajua inafanya kazi? Haifanyi kazi. Tukoskabasyo mancho murigeria magegayo moraibwense korerekana gutumika chinkwana chokorenta hobosoko na bego okuramana na barai abakwamerere serikali niko bono higati ya bananchi bagenda tagwesokia na mono yoro mu MCO mochore ase ibunge county ya Kisii na bego munyakiro gwa basubati bekia ya Jubilee ime county yo bono amochiri enkwana yo moraibwense na kugania aikirani chira ekyanya tukoba gakobeka na bego kwene kyabuna nkorosiare ensemo ya SGR yegwetera ase county ya Nyamira na gotika kwena na chira chobolimo. No mwisinde Kisii County Assembly na ande nintende tabangina Kisii County engima. Intubuna bangina kurugu. No bosoku sana tokororo omonto tene obule kiongozi geito Kenya engima okorama junior ye. Kera manyiro mugako yo minto ne bona atagetekerogo akorigyo bo president. Na ande butambe gento manyito monto chaire nero kugamba. Ngogotebiga bune kiongozi ky'abantu ba Kenya engima. Ayebune president. Onyaro gotwara maskani sabantu bao amalieta yo gutumika matamusi ya mabama be sabantu tobwene tikiongozi tabane tukwara matusi buna yago kwana omwana oyo to Fred Okengo Matiang'i chaga go prepare bono iga ngai will be the president 2027 chaga kumoroka nga the president coming aye kumonyene kwara koni amagena president yo to kore sikago ikiraga boka omanya ngo monto makene rocha bona matusi yago gutumia tanya go kwana buna ntwa bangina nabwene tora mumro itoigo oli no omwana oyo we respect him and we love him and nero ko the president 2027 prepare yourself that way from now tiakonya goetar maega konya kweba chabacha aye manyanga nande buno konya kumara maigo ntuntoko geta igendera kumurama egechaire butambe na kige konyare kana kyo monto obwa walio chaita ekanya kumuchara lakini ntumaitenga na president 2027 na ande ntutu ayo igwete ngocho karibu sana Kisii. Tunakupenda sana kama president. Karibu sana. Ntubati matu stora akurame. Ntubati keringo stora nyako kotebi. Lakini manyanga SGR eyunja alenga se proposal ngweta yalenge Nyamira. Abantu gali kwa chikoro tokoro jigoro ki Naroko omanyanga bine byasara biroro. Na ndunte byasara bicha Kisii gaiga. Igoti yakonya kweba chabacha ngango konya gwetara matusi na kustoto SGR. SGR it was in the program and it is there. Na hande no wetera emako ende Kisumu. Igobono gocha next week. Gose mambi ende gocha gotebinga ngana igure nchobon matete abantu bakogera ba demanding amanyita gete. We don't demand. That one is there and we need it. Neye ito Kisii ga. Igo bintu byonse bintu maite konya komyokoro gochibogera amyo kibogera. Lakini manyanga bagere this time baamwire na barabunge bari na Fred Okengo Matiang'i maega. Une president yabo 2027. Ai bono maite kana to totebia nga ebintu ebinkobekari nandi donya corona neke moke gokora. Igago promise no mbondo batinge promise SGR ne chukuro koligeri 2027 intuno tatoligeri ndo batinge president yeito Fred Okengo Matiang'i 2027 nera ago chakere project ya Kisii nere because yekine ntokere se program tere rokeros nki alengo na ndiki bente ko bororo igoji promise yago chakwanya gototebi kwagenda ainchutwe genda ko babagere bunona litera kino manya bagere bonsi bamuire Kisii 2027 ne president yabo Fred Okengo Matiang'i. Maseneta we county ya Nyamira okongo mogeni niko bona gikeri chinkwana cy'umurayibwense mu skuli ya Muruto echo cyalengeta baraya bakwamerera serikali ande mono Dr. Fred Matiang'i okwana kurwa sensemo ya Kerumbe gotoka ime ward ya Mekenene semo ebunge ya North Mugirango mogeni niko bona mochiro umurayibwense abatabuna taraikirania amagendro au hasechi sector au hasechi nsemo au aiga Kenya sio maneno ya chuki. Na sisi tunakasirika sana kusikia kwamba rais wa taifa Mheshimiwa William Ruto badala ya kutuambia vile maneno ya SHA itakuja kufanya kazi,
kazi yake ni kutukana ndugu yetu Dr. Fred Okengo Matiang'i. Mimi nataka niwaulize vile mko hapa leo. Mnapenda Dr. Fred Matiang'i vile hako namna hii? Mimi najua kuangalia vichwa ya watu. Mimi sijawahi zungumza kichwa ya Ruto vile iko. Nikizungumza huwa nazungumza ile kazi hajafanyia wananchi. Kama hapa Nyamira, wewe Mheshimiwa Rais, kama unakuja hapa zungumza kwa nini Mkisii anapata bona shilingi 12. Sio kuja kutuambia tunatusi Matiang'i hapa. Mimi nakwambia hata ukimutusi tunasema 2027 ni 1. Hata ukitusi mara 10 ni 1. Yes, mimi nazungumza kama senator wa Nyamira na mimi niko na wananchi. Hata ukitusi utatutisha. Tutasimama nyuma ya Dr. Fred Okengo. Yes. Na mimi nimefurahi vile father amesema. Mkienda mkutano ya Mheshimiwa William Ruto, ukiambiwa inua mkono ya kushoto. Toi mugio kolio. Ayo koi mugio ko beka ko matai bye bye. Okolio ko mugio watawa 1. Oko beka ko matai bye. Amuntoremo. Ntoremo. Basi tumeiva kutoka Nyamira, tuko sawa sawa. So nataka kwa njia ya kipekee tumpatie rais wetu mtarajiwa Dr. Fred Okengo Mubunge omukoro North Burabu Joseph Kiangoi niko wana mochiri chinkwana chumo jumbe orabisi Mheshimiwa Joash Nyamuko hasebono amurama ng'emyaka yaye ya chire na igotabwa ntikora ebunge yo niko Kiangoi wana mochiri chinkwana icho na gotebanga nare tayari kora ebunge yo akurwa kagokwana sensemo yorwaki gotoka se wodi abokeira niko bono Kiangoi atebirenga Nyamuko niga gotumeka bobe chibesa chikiganche ya CDF anemona sensemire chibasari ekiakwana na chire chensemono muri kito Steven Nyarikimbunde agotomanya senchero bwikero Makemega y'omubunge North Mugrango Joash Nyamuko ko bwatoka chingwana cyo komorama omubunge omukoro no Borabu Moske Joseph Kiangoi nigo chinga kichae chiere cyo kogamba na niga bwente kubekwa semiosiam nigo asingwana yobiranli Joseph Kiangoi ereirenga ereta komorama mujumbo robisi asekorende harumo ngaini rabekwe bunge yemo nigo arerere gati yebinto biri birakonye omonoti Mugrango Gotebana na bono Kiangoi yoyo no gotire na bono na ngayara ikaransi injo monto mongaini bono munande kabuna mondo chende iga nonde busibwa inu gamuroje na no mondo ndabwa tyo bongo ndarengereri ose como beka iga akwana manganaye anje nkwana manganane ayaye na atioka ose ko moira bunge na inchongire bunge otebe na banta batiga bakwane ngete ngo kwana chinsebere jingi mabakeke ngere kebuguna wakode chiza chiao Ekereki Kiangoi nigereirenga chingwana chomo jumbe orabisi nigo chikworo kinga nigo chinga kichae chere chobisi na igo nigare tayari komorusi abisi ena baroka bagere uchimutale gwanja njena ateba na nchitiga tigando komogere bagere mboyo igaga Nyamira abagere bagakale omapei usibana bami kali omapei abagere bagotoka aba wonsi bali Nyamira pipa kabantu baminto bayengu gaiga abana bantu bamindaba kusiba le gaiga bano tumugirango akarareli ndisa ini na uturo kiraba gere akaratu amelira akarana abantu abando je bali bono na endo monto chikoruo roro aiga sina ateba na bagere mama etekere eri yabu irwe bali mwara chieri chikoruana iga ebitire rabya abolire bali mwara chieri chikoruana iga achikorente chikoruana ekere eri yabu irwe egotama mwaka bisonga ekere eri yabu irwe egotama ekonyole nje ategotacha ngeta abana bali bakolisi bagotama kabisa baka yatamayoka eyene erie buire bone gutama
Kareki Kiangoi ni gamochirie obagibwe chipasari oboke ase bunge ya North Mogrango gekoreng'ani wane gisemo chinde cha Kenya genterere ng'ana chikoreto mochoko nyore gachikube kwekero ekibene babe nkuru chacha babe nkuru rogoro batebire na omochoko osirire naki abana baito bakoehwa bona baronga teba ebasari asiringeri butatu nari nakuru omochumbo orororo oruete iga okorukwarama omwana oito koruga abonyarorande ero okorwa siringeri busiri na mbiri asikira omwana nekibesa tokonyora gakire kinyingi kubwachiria elinda abana baito asine pasari omwana weru 30 weru 50 ogende skulu osaba tari baiko tari 2000 bwana mwana kwa 2000 okareka Kamega kwabo naende 2000 ekipako transport kwagenda na kibono bakimindebire obunya bwo borimo bore North Mogrango asensemo yo MCA omukoro omwagamo Charles Barongo nigatebire ng'ane ngakiye kire asensemo ya chache meyebunge ya North Mogrango boigo kogamba agotebi nabona intwe nakanga intwe otori kisanamu kisikire byari kirikiko irwa aria ng'abasongo bacha ko abantu ba North Mogrango chache oyino mukero ramwe oyino murangio ramwe oyino monyengo ramwe oyino umwagamo ramwe boigo mwamanya gotegerera omuntu agotebi bugaso iguruna inga inu moisa ini mubwera nte moko irimo kisanamu eki mukikobe kwari abasongo barati bacha kono agoraki kona kurigeria ago turaba mugaso iguru nege entago turamira tari kende n'abanyakoni bayimuka bonsi pe banyakoni bwate kikurera busaba bakayimuka bonsi bakagenda Kiangoi bakamotebi nga papa tuachande kile nchuto bekero mochoko Stephen Nyarikimunde Ensoko TV Orwaki North Mogrango he county ya Nyamira Wancho murigera soroboti oru Rwaye Stephen Nyarikimunde no tukuru muntu mukomo tangana igase mesema yakurwa Ensoko ensa emo tukubwa rotoskare korana nda sensema yakabera togandra gwesema manke Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ebagoteba ng'ogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kia usigetegia Ensoko TV bonigo yaikirenga kingo koleta ng'anya sae nigo ndakoletera omurobiri korkunga amegerio yebeberia omurobiri nigo ndaolete amuna abasomba banyasae abwastura ko batukwegera lingana asobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare kuba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri Lesson. Seseni. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire cy'abamonyoko amone bisero obyenkoyo ubwo ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez Mukabora ingerango oye Chigosori yabarire We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mutitire bwe Chigosori au nobe na kirengencho yokokokera Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ensoko TV
ibono nge guchunjugire gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokorio keraritko orio chimamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Omwancho mulire mwen Soko TV ngetaseni gen Soko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii Elietarian Caroline Mausa korwe county ya Nyamira Elietarian Steven Embonde korwa se county ya Kisii Elietarian Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomus Eje nen Soko TV oboroso bomugusi onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu yen Soko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili uko lye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV oboroso w'umuguse magega ya television Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Eje nen Soko TV oboroso bumugusi Karibu sana mwanchumo rigereria asensemiga ya kabere yemesema ya kuru Ensoko ensa emo mbia mana Soko endra gusangana intu na bono toguska bosia sorobotru kubwatia motendri babasubati me county ya Kisii Muske Doris Aburi Donya nigoritukoria rero aina kyo chakwa ukurimo kwegesima kya mache aseskuri boroso ya Iterio ukwanekerekyo nigodonya aina kiri unekenegesima gikomina kabere hase aina kiri nechinga ki chamagendro asensemo yayo mu MCA we wodi abo Morenda John Mbati nigobono atogire getambo kirekyo na kumubodia Donya koene kyabuna kubekare emiroberio yogokonya habanta bange imeye bunge ya Bonchari inche eganga yane na tebeteka dina bwate kende na renge ko tebya bante kero na rego kori campaign ina manyete mechandere kusina match no nyemburage gutubuya abangina bade bakonda roche abane babogoletie metungi. I wish one day media you went across the county bago tomu amache baira esukuru. That is wrong. Chinsa chiri bago chigosaba koya match otanga bana basomire sabu bakolire science bakolire agriculture bono with my small resources we kalero nobo sani bwane chiboli chiachire 12 nande before ntara kole tamweyega nintagete nsabe kore chibol 20 that will be 20 words echo chinde chigotigara kesi baadaye bono na onyendiri amacha alenge ko ba stored Kisii County ekagaranto bwate gucha yani otango bibyo kwenda roche mbi otange binto gusito ko saba na nestima
nechipara embure gotubuya amacha abogoria abantu amacha akobogoria abantu tango nara ko ba stored akonya bangina baito mbago kora kimbako genda rochi so siasa ngocho konyaka tore baadaye for now and I think I've preferred wakole kwere ndo kora development ekiagara siasa go change any time of the day bono tochi tutuberere siasa tutiko kore gasi okonyora ntora kore genta abantu ba minto ba tutumete to bakorere taete nyiranelio mwisimu atonya ngambu ya mono pongezi sana asega singi ekiagara eyenere nchere yemo abana inchi baganitia magendoro na araya iga aikeira abana inchi ange na nyumbaini jena bana ko watenga mbi mana singi nche kenyoreke ga kiitirio togate bo mane bo manena abantu abangendo chibaguchie bakwenda chinsoko ekero okorigire chinsoko chinyinge chiansire gosira asenge nche abantu basimikire mete melinga mpaka chinsoko iguru bona machi tayo amacha ansire kobora lakini ene njere yamo kwa konyira abantu bune kinyoreke ga kiitirio ekiagara abantu bara abange igabakwenda chinsoko chigakarenkaro sitima atari bere nandi chiakamire asenge nje yemete y'abantu babegete mete paka bagakora roche kwaye pi nare gusaba igo mwesimu wasogwanja kwao senge nje kwerure gokonya abantu bekinyoreke round nabanare ko tenga mbi yamana senge nje kwatenga nkosokiora amacha ya isiko chiabu bituka gwetana nabanare ko gusaba ngakora nche bwetana ni guchimoina asena kale guchimoina ali stier boys round isiko magega onya kuniayo kiro kino ana alisune kiagara kakwerura ye kwero okunia abantu abaroundi iga nabakonyora ngakwa bakonyire batigire kwenda chinsoka kiri asinge ncha macha ya iga number 1 Pauli yetali gochigotumia stima ige gochigotumia ekwende chisora esora bano muntu tayo cha gutadara ngakinga tuakanire stima ya butoiru nagekora macha abolire nabana ko sabanga singe ncho yabwa abekire sora ayakonya abantu ekinyoreke kiitiro randi basoke none pale ra matabwe bande babuchero abande gwechiabu abakanyore liete linga tonya ndi kwera kurwe menu yabantu omanenya sagu seni Toska bosio mwancho morigereria omusao yomo kurwa sebunge ya Bonchari nigo autetia makweri maiga yogo cherro chinga kibari ngaso musangerkano oge siasa nege kore kiagikirigwe na gusimu ikiara hamona bamenyi bense meyo na koene kiabuna omorembe nigo robwe nginchone mono kero ensegendete kuyarigane bosio bochori bono mwaka bwechirubere berongebere na isano na ibere nabana siasa nigo banyar ko ba koene kia bayeneki obotwerro abo bakoria ebirogo ao mono abasae babori go koene kia siasa Chomorembe. Ase korogia kora kete igoro. Iya kora ke besane se Bonchari gaiga. Ase ngenjo akrata bano mwana itorwani gukari nyamokenye. Na abantu bakumurwani n'abantu bamwe abantu bari UDA. Ekenge kya bateke besane. Ase ngenjo kero mondo nanje iri kotara kukwana ekirate gutanga. Ona ande kendo ke kokera kurwani guru ase umwana yegana dikirigali CDF suneka no ndo mushimi witonjoke. Ono ndumetina abantu bonjo kintu chakabatu goitwa nganga twachire ukwana bube abantu bokandi ko tokora bale ndomani ngito ko bunara barabu asenje ene ka siasa yabe mutai ngwanja tuire amangana ya igangora kero mutale ndo munuoe anyene en siasa yabe re tumana siasa mbere twebange asegente ke kiabe atase mwana uyoso chep negente ke besa gente ke yetu ne chinga ka kiechiga nchiri chiase ese giao ne kura akagenda sabantu ngora kuona na barabu igonye chura kabwa dira munu wako kuona gochia sabantu bamwe kura abanchari bamwe igatike kurwania abantu igoti gagenda sabantu akuana na abantu bamwe chikura onye bali komoa tigatike gwaka abantu agwaka na gwa bakichikura ona lenga somwana dale kichafu abatwale ngororo na banaro chembi yatwalenge kulende bona chona yara korte na mangana Bonchari ndutageti ese nane teti onda te tomarembe tuligichikura neken oyo koira ero kirando morayu myanya sakuru temarita ngo kuje kosoro igando morayu baba sayase constituency ya Bonchari ngori ngai tukori igoroto ngai mukutano UDA gali nyamokenye ngali sort ngaki oyo mugori ngero ke bochumbe bwa Bonchari okujono ndieki anya toka bagakoraga gutuma abantu bandangiri ngatukwane yandangeri kabatanga kagenda tukakwana ngomuhuko mwoli ngingo moramera ngomwoli jitinanya ukora amanyo ko bad evidence gando beke se court onso ere mbwatu bari unfortunate na babeke de vijana bia ebe kandwani na muroji ni buneta ko kaganya gitali ngolu I was in the hospital yesterday na rwale so it is very wrong wera ni siasa yoko itaba ntenga ke ya Bonchari ngake ya bono ngakitwa rule siasa ya matuka maiga and we are going to condemn that thing with strong and words possible
But the John that was very low of him. That was too low. Tukuskabosio hapa na bodaboda kurua sebitu au ime ward ya Bogosero nsema bonge ya Kitutu Chache South county ya Kisii hapa ngino borro bonge niko baimo kege tambo kero kyogosie kachia wisi chabara bodaboda se sub county yo au kwa nabalike mangana niko bona baere buna ekerenga yo kwimo kege tambo kerekyo kubwatekana no bokorrio bobe kurwa sabara yabo nabo igobo kurubi asense moyende niko bona bate babuna nigo egatia bara yabo babwato gwanchiria baruro kobole gochaso mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati kweneki abuna ngwa swana na aregati na kugayana na kurigerio mochando yo asenchira iboikirana bate twabere togokora obonjorio bwa boda ase miaka itarimeke egendo gia toreta iro botutukanu ase ward ya ito ya Bogosero nkeringa twabeire chairman ya Bogosero ward ya beire geko igora stage chabere chiko igora Bogosero chinyinge korutwa kama chorete twakamato bora 2021 kumotienyo 8 mpaka goikabone yen 2026 twatachire ntuanya korora bonjoreri bonde bwenzi stage ngora twere na siringe 30 20,000 stage chinde njira abuchiko sa mpaka 50,000 ekabidi tukabakania ekero twaroranga ubora imboli kogenda buya budget ya kero mwaka tuachire ko request ya ofisi yabo etasomere budget ya kero mwaka muna chibesa chiko tumeka tuanyorenga togo ikovis tuatomerwa bamura batogosa bono batebire ngati tokonyara gwikire gavana ange ni gavana ne yaito toranyare kokwana monere tomotebie emirimo ebirero bieito tobwate bune ward ya Bogosero twatemire kolera aguchia se chairman ye ward yani ye sub county oyore Kelvin Obiri nere taita itikoto tegerera twamwire mpaka ji form choko sign wangire bono igotuo gosabe serikali ya ito ya Kisii county etokonye asense me yasengi tuwaliru bobe igotoko register lakini bese nchiri korekana kifaini siko chigwakwa bese nchiri korekana ngai chigo chia ongo ge koruewa erembe ko jase chairman ujase chairman ye ward ya Bogosero Bogosero ward bono igona basabire muna serikali omwana boda tobwaterane tosie ko bisi eria asogwanja kwaino mochando tobwate no moke ase bali barobisi bwate chi stage 10 fine mara ba security bamnya asaba to bisi eyo obisi embara ni jena bae ande utaile gutangaza galero munye muri ikwana igoro obisi ya ngonye sieka munya korezi ko ya gai bagaba kore biase Doña Carubia, vamos a chorro, vamos a entrar para tago chorro. Vamos a comer eso y ese me na boda boda. Aquí ni hace yo muerta, quieren so ahora na bongo swa. Ese en joga ne bia sara bia bangina. Ponte gero bia. Na ande tingo taka binda bia bangina bisa di gugaiga. Direction inquire na obisiesi ku mpaka moigwana ne. Tukoskabose mwancho muriria. Iyo kabeire mwasenato mochore Gloria Oruoba niko bona agikeirie habara ikurogusi habo bari me serikali asaba bodrie barure mbatume kwa gosaria obomo bwigasa kukyomo gusi chinga kecho Gloria niko bona amochiro muraibwense ase chinkwana chiae hecho chiarengete kurama baraibande asabona bodria baraibaegwe amaskani hanene mono Dr. Fred Matiang'i Uroba niko bona arenge ko yakwanega sensemo ya Kerumbe Ikonge Mekenene hase ensemo yumo ya matanga bokumwene musubati omwabo umushimiwa Samuel Arama moro mujumbe bwensemo ibunge ya Nakuru Town West Oruoba Nchenomo Gusii Koruigabu Bobasi Sametase Junction. Nilikuwa huko Senate na huyu ndugu yangu nilikuwa nominated. Lakini ile siku ambapo nilisimama nikasema naenda kuchukua kiongozi wetu Daktari Matiang'i
Yule jamaa amekaa pale Omonene Bwense akasema hao maneno ya Wakisii hataki, akanifukuza kutoka kwa ile kiti yangu. Lakini nasema Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema kwa sababu leo niko hai, na mimi hiyo kiti ambayo nilikuwa napewa na hao watu, sasa nimesema nitaenda kujitafutia kiti kwa wakubwa wa Kisii County, pale naitisha kiti ya Women Rep Kisii County. Your Excellency, the 6th President of the Republic of Kenya, Dr. Fred Matiang'i, tumekuja hapa kusema pole kwa familia ya Arama kwa kupoteza dada yake. Na tumeambiwa dada yake alikuwa mtu wa familia, si ndio? Alikuwa anasimamia familia. Sasa niwaulize, Igagusi, sisi ni familia moja? Nyamira na Kisii sisi ni familia moja? Hata wale wa Kisii wametoka Nakuru, sisi ni familia moja? Wa Kisii wa Nairobi ni wetu pia, wa Kisii wa USA ni wetu, wa Kisii wote sisi ni familia moja, si ndio? Mbona tukubali mtu wa nje akuje? Mbona tukubali? Huyu mtu anaitwa Ruto ako kwa familia yetu? Ni wetu kweli? Ruto ako kwa familia yetu ama Dr. Fred Matiang'i ndo ako kwa familia yetu? Mbona tukubali kerari tuko? Munakubali kuna vijana wanasimama hapa Kisii na Nyamira wakuje kuharibia familia yetu? Mbona munakubali? Moisonde nikasikia kuna kijana huko South Mugirango anaitwa Silvana Susuru, anasema atikuwa yeye hawezi kufuata Fred Matiang'i kwa sababu hakuna kitu Daktari Fred Matiang'i amefanyia Bagusi. Ni ukweli kweli? Hiyo ni ukweli? Wacha nimkumbushe kwa sababu yeye ni labda ni kijana mdogo. Hapa Central Bank, nani alileta Central Bank Igagusi? Nani alileta Central Bank hapa Kisii? Hizi barabara zote hata hii tumepitia, nani alileta hapa Kisii? Kwa hivyo sisi tunasema hivi, sisi ni familia moja Yomo Kisii, na tutatembea pamoja. And Your Excellency, unajua they think that sisi wa mama wa Kisii ni waoga. Sisi si waoga. Tutasimama na wewe, tutapigana mpaka tufike pale State House. Kuna Bagusi. Asante. Wacha nimalize Senator. Unajua tafadhali wacha tu nimalize. Ya mwisho kabisa, ya mwisho. Yule mtu anasimama mahali kutuambia ati kazi yetu ni kukula. Ati tumenona, hatuna kazi nyingine. Nataka nimuulize hivi. Ya kira. Acha niongeleshe wamama. Wamama mko? Aba angina nomore. Nyinyi mnataka mwanaume amekonda? Ama mnataka mwanaume ambaye ako na nguvu, anaweza kukupigania watu wakikuja kwa boma, anaweza kutoka nje afukuze lale mashetani na mapepo? Mnataka mwanaume mwenye atapigwa na upepo atoke, ama mwanaume amesimama kidete? Kwa hivyo msituchezee. Sisi tuko sawa na kiongozi wetu Fred Matiang'i, na yule yako na shida tunasema tunampeleka straight Sugoi. Harambe! Harambe! Manchumurgaria narayo kurwase emesa yamaya kurensoko ensa eyamo obutuko oboiga chidaika chitigarite 13 eragichin saibere chiabono obutuko biamona sobosanga na intwe na boigo biamona sabarike baito bamangana kwenekia unanko yanyora turasinchira ere engia chinga kechiga seribaga ryabambo atasyo obutuko bwarero kurwase studio ya Kabere kwenekia marugine chibi chango chara sinchira engia chenkoro kwa Clinton Ndigi twara oburigerio byawe miroberi agendata sembeo yensoko TV.